Abuciro kwata hombi obwegese bagira ngo nikija kuyamba kuringaniza umubare gw'abeegi babishiki hamwe no gwabojo mu mashomero hamwe no matendekero gahiguru. Babigamba erizoba obwe babwina bakuru okurwa mu kitongole kya Forum for African Women Education Lists okuganira ha programu yo kwera eminyeto na munonga bishiki abatarakozirege mu mashomo ga science ahambuga nkuru za district ya Kabale. Ari kugambira mu rukiko n'urumwe uri speaker wa district ya Kabale Flavia Nyinakiza Kanagizi yagira ngo ari kugambira mu rukiko n'urumwe uri speaker wa district ya Kabale Flavia Nyinakiza Kanagizi yagira ngo program n'inongi konka yereko kutina ngo mubare gw'abishiki oguru kwetagwa ngwasa butahika ahabo kuba bishiki batwire batarukunda kushoma amashomo ga science niyo kujya mu gifuru basari neza kubidi ya sciences so bobo nkabatugambira ngo tiba ikiza 80% y'abana bo bwishiki aho kabashanje abinji batarakozire sciences so twariba ngo abana binji bari kuza kumizinga out aho kwa part empango percentage empango iri kutwara art subjects so turyoni tuba demoralizinga ahabo kwa they also have the potential kugira ngo nyekikari babwa mu kintu kikango icyo kubasa kugasara ihanga so twariba ihanga byayongera science teachers bakarekayo arts teachers then na basaries kuzija baraza favoringa ki abana ba sciences so they should umuwezo umwembezi w'ihanga mu district ya Kabale Martin Wataho nagira ngo abukwasireho mu program bashimire kongera amabare okurga har 20 okuzana 20 ogwabojo abashimiriye kuganyura mu program eji okugira ngo kibase kucendeza ahakorwa mashomero kwabeji na munonga bojo abana babojo mu Kabale district shangiye ngo nabo bakabanagira munonga when twashaba ngo eji program increasing ihar 20% atese 40% targeting abantu babura kugira ngo nabo tuye hansi barike kubarabo orukora nkamukuru w'ibyo bwegese mu district teji Moses Bwenge mwijike nawe yashoberwa ahabo kugira ngo bwahatabege bafakushoma amashomo gajwangine kugira ngo project program ko kubajigamba era yamba kushira munonga abana barega sciences onkorana na government ni hesira elegitire kureke kina nyineho okwetombitwa no kugira ngo ebireri combination z'abana barega mu haya zirabana zo zitashobora kirije umwe urabona ko mwana ari kwega ka history rather ka fine art ayege ka literature ashubira yege ka agriculture hato shaye combination subjects zona zitine no buzari so niho kije kuteganisiza abeji bamwe kushanga barabugwa courses zo kwega ha university. All programs manager ahabo kitongole cyafawe Rogers Mutebi yagira ngo kateka hekabetirweho okuganyire namba mpango yabishi okugira ngo bakunde bya science yagira ngo baza kuganira naba bari kutasento mu katekeji okureba y'abantu babasa kongera amabare gwabojo ndenda mukama wange turi kumulamu mutufu gwa science ne government zetu kubiriza nti tusosowaze nyo science tubala nti no program ze nga ya science yamba ko nyo abana babakuru abatakola bulungi science subjects ezo tutwale ku university bakole bridging program for 1 year nga buli kimu tukibawadde kuba tusuubira nti ensonga lwaki tebakola bulungi nti ebikozesebwa bayiti babiri naje bali basomera nolwe tubateeka mu environment eno ku university tusuubira era tuli bakiriza nti basobola okukola obulungi bafuna courses zebaagala ekyo mukisa kiro tugenda ku obuyambi ku bridging program ate era bugitwa bulungi tukogerayo ku bachelor zinga tukusabonsari okulijira hari Mutebi egi program egenderire kuyamba biceka kinana harigana hebya bishiki rero nane biceka 20 byabojo mu district gona hagabaru okulijira hari Mutebi egi program egenderire kuyamba biceka kinana harigana hebya bishiki rero nane biceka 20 byabojo mu district gona gubarukoramo twarira abana b'emponje gasha kwa Jimmy Emmanuel aha Watayari West.